Kajingkwa jong utrom penpelong jela basan pui ya Kanada kajela batmai jong Amerika. Hadin kajing Hiar Sukino Prime Minister kata Justin Trudeau jong Kanada. Mentah Kanada kelayo da weipat Prime Minister. To mentangnya sengap ya kan keboren kon. Umak karni puloong ba Kanada kan omlong setia ke benta jeng US. Haka jingkran baningkong jeng u kum menteri rang badu batmai jong gari Kanada. Harin kajing sakjit ya umak karni banlong Prime Minister harin kajing Hiar Sukino Justin. Uneu PM batmai ubay kendu ya kajing ya per jengmut bad Donald Trump. Halor katama kai pateng ke Banangjur. Uang bo kumilinti ya kajing burom na ke Amerika bad ukhot kajing kran bakadu jeng Secretary of State jeng US Marco Rubio. Halor kajela basan puwe bagi day tang kajing kran bit jeng Trump bad utai Secretary of State. Ukarni ulong susu bo unlek safran bos po UK. Haka jeng lek sabari ke peningkong jeng u na ke kam kabalobat mentah kum PM batmai jong Kanada. Dak benram ba mentah dan itmu bani kendu utrom hendrai kumilinti banekran batu haka wipat kapor. Haba keli sepang lano la ban kumilinti ya ka election ba ha Kanada. Uneu Prime Minister batmai ukentat banong lano on khot ya ka. Hendrai dak basukran birya bat barki artat dak baong ba ka election kadai ban long baik haswa ubanai Oktober jong mentau snem kam day haswa ubanai November. Habakran harin ke jingkran unong elam kaliang persa peri ulong ba ke liberal kim day hok banyo siakaway ke samoy bat ke kanun menteri batmai jong karni kadai ke belah tau de juk gibriu ke baterai hapo Justin Trudeau Prime Minister barim keri Kanada. Makarni udayu menteri rang badu baningkong jong kari Kanada uba klem pat juban ia kano kampaj ba bat belajit menuru ka election paj ba kabansawan kadai banlong haswa ubanai Oktober kandai ka baningkong jong u karni udayu menteri rang badu baningkong ubalaka kita Northwest Territories jong Kanada ulapan pau bayak kabinet kepemerintah 8 rit kenjat ngut ke menteri bakongsan napok kajing sensar jong menteri rang badu kari Justin kibabat ihkam jongki kat bagi wepat kisah penkela sabar nesaki wepat kikam nang tau karni ulo penitu ilade sekinong Kanada hak sin kabaningkong kum mengelam jongki hak jingkran kabalawat men penyaper ia ke Kanada kum kejat penrio ke baklan bat kaban sensar hi bat kabadon ke histori ke baruspa bat alor kejingkran dan jingkentok jong Donald Trump ban pelong ya Kanada kum kejela ke pasan puai jong kari Amerika nagaliang utai umak karni Prime Minister batmai jong kari Kanada ulaong bagadai tang kejingkran bit sudah jong Donald Trump bat kane kamla ban urlong darele bagari Kanada kandai no si benta jong US lanai kandai ke state ke pasan puai jong US Henry nagaliang umak karni ulaong bangin melak setia ban priang ya ketai kejingkran kejingkam jong Trump. Subscribe ya kan ke channel bapila bani i on 8 mi su i wipat ke video kublai sebon.